Riley, Jake Brady, Craobh Smith. The full forward line, Donald Lynch. We're getting the fall to the Pod Kingspan Breffni and Shogun the Hawan and Cluiche the Shahuya Uladh in Shogun the Peile kun the Hawan the Tráchtaire rolling all shits on the quarterly in Trelona Shaw slow das Taki Staff le Brandwood and Cluiche Agus and Trelona the Hall in Fad in Shaw you on the sculpture in the Gloch and I did it yet ahead of a minute and Mohin Shin the hustles on the Cluiche Shaw by Lumid Cunish and ball and Shuggle yeah my dirtly Agus the Fornia rate of Tusa Lesh and Cluiche Turma the Fornia agus my Cavan and Dusser after Manana Rollet good 3 jaar who Edin rolling all and Cavan so goal up shoot or Keen McConnell Chanel captain Elena Lawn Hole Danny Brady against even though Shea Brady Lawn Holy agus Andrew Smart Cad Every cook is there Michael Smith Shea Harry Mullen and Yaholi Lord agus John Donahue against even the Shaft Lauren the Park a far with Adam Anim Golanton, no Anim Collation as Sam Maguire, agus an Yale Christoph Phelan Graham, and Yahasi and Chin, Mark Riley Kahedze, Jack Brady at the Slot, agus Carl Smith against even Doyeg. Donald Lynch the had 3 Nathan Quigley cardiac agus Rory Dolan the against the Ivid Kudieg. Ben Numet Kunish and for a couple of seconds after trail me fighting on all the horse the goal up shooter Ronan O'Donnell 3 jaar with the winning job. Christopher O'Donnell the against the Ivid Shaft and versus a Gloch on Lier the Hoidecha. Ivid 3 to Jamie Gavigan the Shea Dahi Malloy the against Ivid Kuig. Cathal Darty against see the cat that Dahi Malloy. Ivid Kuig Cathal Darty Evan Daly Leathcheannais Lord agus in North to Paddy McLaughlin to Ivid Jack Gallagher Lauren the Park to Gavin McLaughlin captain the Fornia agus Cathal McCree as Guido and Lauren the Park in the English agus in Chin the Leathcheannais Joe Darty de Thomas McGill Thomas Carrick Ivid Hinyeg agus Joseph Gibbons against Ivid Doyeg Ivid Tridieg the Shane Sweeney agus Neil Cardieg no Kudieg I Gimmert agus and Ivid Fihi Cad agus and Shina Conor Gallagher agus still not Ivid Kudieg Ivid Fihin Cadam McGilloway Shina fighting all in all agus and died and took Inish agus Inish the foreign forfeit rail he no made Kunish in shop agus in the Yishin by Oran the Vian agus the Yishin Cutter Tools Lish on the Cluiche shop in Shaw Cluiche Leathcheannais Shahuya Uladh agus an Cluiche Bon the Ciarán agus Muine Hannig an Nam Céna was in Chin I Ciarán on Trelona is Shaw Chama Céna agus was a Cluiche Shaarna but still a Cluiche Leathcheannais agus the Peile he was an Cluiche Eile tá was a board I Ciarán agus Mai Manan an score wins the Cluiche should have worked right to the Merite Gleamas with the died tá an Fátharta an Inglés made the gohat se ginseach fui an Numet Cunish we sign in on Trelona shop tá an dáid an réiti agus inis tá Numet Cunish agus today in Lumis the Cruise and the was one there the law one sinne far an Numet Cunish agin agus inis tá chulna fan na hasa na shasa mar tá mit ritile or an the Vian in Shaw about Kingspan Breffni
Sinna go dé ó an na bhíon casta go glóite sin agus inis garhain tús an chlufa seo tá na fórne in na bhfuilcín bhfuil tá chun é chában in na bhfuilcín in an áitéin agus tá go dóir go dó tá dú ngáil agus fearí dóir in dhéanamh sin tá lá na páirce sin na cahall migé ar nó agus tá siitsan an bhfuilcí chamá chéine agus scearhain tús an chlufa seo. Chlufa Leathcheannais chuige Uladh agus an tróna in seo a gun chábhain go hálainn ar fad. An réitiúide tá agan in seo na inde melan as ardhacha agus an réitiúide cúntatá in seo na Mark Loughlin is Ciarán agus chéin líine tá Niall McKeown is ardhacha agus Shane Connolly as fermanach. Snéad an hefigí nó na dramatá brandú iní achlufa seo an tróna seo. Tá Leon bheith ní mór an é, ní rí choláidir agus a bhíon ar a tháinig mise in seo thart a cead a chlog mar sin ach an bhí leise cead ach tá an rí sin beganín níos leige ná bhí an tám sin se head bheith midibh ar fád san áitiúla grí an scala tá in 16 frisin beidir a trúid fásca go an locht féchanna agus go chuidir go na himlaí bheits a tíomh seo an fád má tú leat me ach tá dúnaáil i gimimiisteach trú tá sé cosint cool an bhile mór má tú leathanú cool an bhile chun de chábhain agus feicimuid ceaching go sé mar hasó sé agus an réitúir mun sin réití lei an níorthid a chaisteach agus tús a chuile se glufa agus tá tús chuile ggéile se glufa go seochagann a cábhain agus an níorthid Jacob siúd agus a Michael Smith a galchan cín bhfuil tú núna Michael Smith ar a tíhfuil inis gon fáil cí eis an seo hen siad go dtí John Donoghue chuileisteach a tríola sé puinte tá sé chuileisteach go fóileach tú cíad steachtaiste go duine gan tasí mac a ríist ein sé sé gáin sin go sé amach dí an lántasach agus se an Nathan Quigley bhfuil sé Nathan Quigley sé amach go fear lápáirce Phelan Graham le sé bell bhfuil tú núna go siúd gon fear tá hall sa gúine le sé go néine be áhhaáil is dóile go méid Donald Inchetáin agus tá an chosin go maith dúna ngáil ní éon dat go méid is féidir le bheith hir tá sé hir go se thugann Sam Maguire bhfuil tú nála go seo go dtí Harry McMullen tras na park go dtí Jack Brady in fearad a haslata se go le tríal búilte go háda Brady a cholín ag Brady an sin go dtí agus an cholín sin had last an cholín bháin a bhí an sé réigen tíiste gon stúa mór ach tá chéad scór go chlufa fáite ag an fearad a haslat Jack Brady as a lochgána agus sin agus gúil siad nach lá na scór dúna ngáil a tíocht amach sin bellinis agus an níorthid Christopher O'Donnell dáilíonnta é siúd ciceach a bheitán agus cic séartán go ngáil an deachar go dtíbhí ag ceil mar tá íon scala arthb siúd agus céthógtas í seo bhfuil tóti cahall dahartaí a bol tras ú ceán contorte bhui sé eisi fan sé eisi agus ten sé héine rothir agus is seo gan is dúna ngáil an búilte amach go dtí fear lepáirce captí na fórne Galvin McLaughlin búilte sos ag siúd agus dúna ngáil tíocht dá slátain is sí búilte ag Thomas Carr na ceir máisteí is stechan sin chance scór búilte stechan mé leúil tá an cansin go timú agus fórílinn chance a go timú óna ngáil agus mar sin fan an scór hí an áid cúlín bháin an ag scóra befós ag dúna ngáil Cian McConnell sinna captín a chun é chábhain as dread an witléire réití le hén canse a bhfuil amach Cortú duna cíd léana sitóin ó buna John leis go deoir a díorhaid amach go lá na páirci briste nuas fáte leis an seo ag chun é chábhain i ríist tála a tíhfuil go fáil i leis sa spásain sin leis i gáin sin tá sí Donna Lynch is teach sa spása bhfuil bháin eile can an deasa se chuil seansa scóra le se go bheh céna Tá go sóla dínta ag pe gúil seansa go builte go háda go tá can sin na brenn go máfrisin tá sí had a glas Donna san fear céna sinna Jack Brady áchúlín láíarach agus tá ráfuointe chlár na scór ag le an baile chun é chábhain iad san ráfuointe an scóra beag dúna ngáil fósach ní caiiteach anú me go le san glufa. Dar tí goach ag Ronan O'Donnell sa gluchan líab Díana selle sé gáin seo chun sé tíh se go fácinn tíh seaán bhfuil na dtíine an bistú nuas an sin sí fáte leis ní fáte leis ag chun é chábhain nach chuidir go teach ar líine Tá mé heb rán muúr bag an íon bag géir a tám sin nach tá cictí lína go húna ngáil sí tócíisteach sin ag Galvin McLaughlin captí na fórne nún go dtí chumra í lá na páirce fearí dóir go hall me gí nún pí a begailech in siad ina siad bin
fear bhfuil iad 60 gaile tá cimin sinní me cínte iad 60 go dtíine be be iad níl iad 60 gimar tá seachagin dúna ngáil gaile íon síochtá íar go tiideis bhfuil bháinile ag chun é chábhain go seachagin iad ruthir agus an fashion hir Donna Lynch a bullsteach sa spásan sin nach cosin bhaidínta ag muinte gúna ngáil an seán agus iad ggéar hecht amachnas an bell an fellbúilte amach go lá na páircí fáitina si Thomas Carr do go tead aigedí duna gona tosí agus siad a riíochtíisteach ní linn roiid scíidirsteach scíidir trasna in seigedí an fear lá páirce a galvin McLaughlin captí na fórne sa Cavan Dónaí bhfuilte isteach sa spása go siúd go deas agus clán an deas ar fad sean sa scór bhfuilte go háart ceach bhfuil cáin sin anabfuil ar fad ag leas gúna ngáil agus cúlín fáilte ag leas gúna ngáil an sin agus bé cahaltartaí fuil in cáin sin Hínta béim an deacar go dtíbh íonna ach tá an puinte sin eile dras na réil sí goach tóíóta sí go just na freicha sí go timú fáte Thomas Carr gáil isteach tugann sé an passteach an seáinis go dtí cahaltartaí sáinní tríola sé ní riola bulann sé núnan sinní go dtí Jack Gallagher amach leis sin níorthúidenis go dtí Galvin McLaughlin trasnachar in seisianí in sin go dtí Joseph Gibbons an nún pí begaile go seo thugann dúna ngáil bhí 60 agus tíine ar an seisian an ráitilinn Conor Farrell a bulamach ar a tíb seoinis agus í fáte ag Thomas Carr na san ceir máisteí Thomas Carr tí mogann stúa mór ní rial an sin cáin sin casan sé hímpel agus tugann sé an pesamach an mé díile go dtí Cathal McGee le an bhróg nún pass anglóte ar fada chun sé nún an sin go dtí a Conor Farrell beidir gúil seansa Conor Farrell gunn sé in dí siir gunn segus íine sé Thomas Carr a níos tí mogann stúa mór agus ní se le tríal an teán sin tá sé sóla bagdínta gin níorthid ag go fáil i ríiste nún an núna san áil tá inimirteil tá cholaghine cosin teach méid nach féidir le chu tíir tu siir ag chun de chában a rud céine stúna ngáil le ball agus se chuganis an níorthid ag Conor Farrell bhfuilte Conor Farrell agus sí fáte sé Thomas Carr is sé an stúa Thomas Carr gote I díal dumis tríal sé cáin se beidir ní rialan tá sí ag go fáil agus builteachchan na siríis go dtí Joseph Gibbons If it dói go a ríme go siúd tríal an seil tíháin ten sin tíhfuile Cathal McGee farmaí dóid builte agus pascaide tuíige builte an áil an seán si go dtí cahaltartaí fear Leathcheannais Ciarán cahaltartaí passan glóte fádarsteach an seo go dtí Shane Sweeney builte go siúd agus an pólí sin déibli siad ar sin go má chunne siad an fel go dtí go an seans acu agus fearráidrathe hééis na fórne chu é chóscór á chúlí na tíomh agus muinte go isteach sa séanúméid a gan na chlufa seo ráfuointe chun de chábáin ráfuointe ag dúna ngáil. Ciceamach bhuiineháin eile Cian McConnell captín chábáin Captain Cavan in the Thief-Hall gan fáil Bistú nuas an sin sí fáte eisiigh dúna ngáil fáte eisian sin ag Conor Farrell agus seo chugann dúna ngáil a ríis builte núna a tíb seanna dtí Joseph Gibbons ar eisian seo a ríis dtí Thomas Carr galchan cí go dtí Joseph Gibbons a ríis Joseph Gibbons sáinní a brúteach agus cosin bhaidíonnta híann sin ag John Donoghue seo chugann dúna ngáil a gcónaí agus an díorthaid Jacob an fear lápáirce Cathal McGee leis an líorthaid núna chun sé Thomas Carr na ceir máisteí fearí dógadtí fear na ceir máisteí tá níorthaid ag Thomas Carr cuairtú na cín le pass a thuirt nugann sé passasteach sa spás go glóte tá seansa dúna ngáil beidir achta sé sáíonn sin agus í blocáilte agus annach chu sin deáíonnta híann sin ag Phelan Graham agus seo chugann amach le muinte chábhan nach líorthaidte tíháil mar sin héin in sin ag Rory Dolan Jim sé siar an sin agus go isteach sa trácht an pass go a trasna go glóte ar fad an sin John Donoghue agus hagan chun na chábhain in sin níorthaid bhfuilte nu ag Andrew Smith tuí chun cíine ag Andrew Smith in sin go dtí Danny Brady go lína cear cóg isteach sa spás slú mór a hain sé sé gáin sem chuil siad a réile siad a dáfuointe tá sí bhfuilte go háir teach mé hó ceanna nach chuide bhfuilte le na áhan na stéin sin agin duine gan na tosí bhí leisteach agus puinte agus chun na chábhain goite chun cín i ríisteis agus an puinte sin le na áhanna bhfuilteisteach an sin ag an feríneiste a gcóine agus an feartá I gceiste agam ná na réicgus me fan secondary fear bhfuil déir Mark Riley fuil an puint an si bhfuilteach an teagad tí se an bhil san ag Sam Maguire ní réine bhhaá ó trochtíhfuil Sam Maguire agus í eisiéis le dúna ngáil an troch fes a bhíon na réad agus dúna ngáil a tíach leis an bell ógan go dainis sé bag ganí sáíonn sin an lán fólí Jamie Gavigan siar hain se leis sin níorthaidin sin go dtí Evan Daly núna a tíhfuil go fáil eistíonn sé nimmarta nún san áit nach chu léana be a
fer rún ngáil agus seochaganne inis dún ngáil gaile an síríist tú sé ngáil deis chum fer dat slá Thomas Carr Líor de gesjóð, það sé alveg tríal ráfinte, búltek Thomas Carr, acha, níebni tísin amach og peidir níebni tímach magaljór, mar sin ein mar stuhin sinni geriál tá kelle makil gilaway búltek a harda gert sí búltek mú agus elfóríl so fannan an skór, heis 8 númed gilebag nach trí finte gan er balle ráfinte ag dún ngáil. Líon an skulte na gloch, tí amach le bolla ge gúlbáde sinna Cian McConnell. Capín edni nach in gréan na húle agus cuatú denna cín le pass a húirt ní léana riíoch fi láil mar tá gonne marcalte se haganne go sé ceanse a se gal de tíb se go lé mar tá chun gatí bunaige búilte go há amach sin ige bristú nuas fáte ríiste go mar lápácinn sin félam Graham búilte núna in seotí go ráda tá sí go ráda agus gotí leis Christopher O'Donnell agus se hagann dúna ngála a léonsaí Christopher O'Donnell chun tí seansa Christopher a bhacha le fátían hir an sinnig fear a chábhain agus an ferrin an blocáilinn sin ná Michael Smith agus se hagann chun le chábhain agus an níorthaide leis an se le félam Graham an lá na páciú tugann sé siar an dhéúid fear an seile sé nach Canadians na Rory Dolan idir kan pass gefada leis tugann si gefada le Sam Maguire al fan Keenis agus ní léon de fired ní léana go léon pass a húirteach a se go testechad go dín stú mór a si ige go fáil tugann sean pass go glóte istechan sin golan fáte tá coolbáde héna móinis agus an coolbáde hir na leisin go fát má cháilinn siad an felse agus se hagann inis stin sin Rory Dolan na reis go dí an coolbáde agus an coolbáde na Cian McConnell tuirtin líorthaid reisin se agus í fáte se Cathal Smith, well, Cathal Smith ha bol amach go dín fear lápáte Sam Maguire nún tí well inis go dí chumar dí félan Graham a bol nún pí be gaile tí well gan fát ní coolbáde go tí séar fós tá sé was na tasí agus se haganne John Donoghue gaileisteach tá an roitín John Donoghue tá sé sáníis tá sí imníachige in se go dín fear lápáte félan Graham a machchan seo go dín coolbáde beidir go réal te se ráfainte an coolbáde ní réal an tugann sean pass an go dín fear a slap Jack Brady ní éidir se bhróige le an bouta se sé gimach go fáil tá sé go fáil tugann sé passanún lena gáhan an sin agus sechagann chun na chában i ggéire a scóra á le seo ceán mór isteach mé gúil ó len cean sin Ballymú tá sé Ballymú fórí agus fanan se gohfuil chun na cháhain chun cín le cholín amháin hééis denú me go le trí an aidó si ceach tóí tú an chuntar de le fáda dáim a láonn sin agus tínta go maige siúd an réitúid rá go dófaí go méidir go gafarí a thógeall a ríist nó bhúil se níorthaide isteach idirréad mar nachrá fear nar se tímo gun líine mar ba cheartó bheith dáim a láim nó tí sé isteachatá na stóí chearta a bheán go chun na chábhainna ben nó becha gaitir suasí go réir an rial tá níorthaide an réitúid a chun be hí go kick sé isteach bheán agus se kick sé isteachatá agus kick sé seafuidir gomáach í dúna bhabaí dúna ngáil agus seochagann an kick sé agus í builte go háard agus go críne sin ag néan chuiglí agus tá chuúdaine duna fóide. Cehéad dó atá agus éonú mé déag agus go le caite san géad dean seo. Si ceach le bóla go gúlbáide. Ronan O'Donnell is a glochan lia. Ronan O'Donnell. Buite Ronan Cuildíireach síos a láran sin céafas a ceanse, bistí nuas ag fátig dúna ngála ríist agus Thomas Carr a fear a dáslát, pass an glóte go dí Joseph Gibbons a taistilin ses íruúa, pass glóte isteach sa spásan sin, a bhfuil chance stipéidir an seo, is dé mé le chólá tá fálan sin céinte agus tá fáildínta rúna ngáil agus an feartá i gist stoilm hat man an iwwer léef stoil gemeente go be Conor Gallagher to go chun talúna in sin agus beidir go be Callum Gillawécht an puinte toki bud an sí polach tensi a tíb kart nun na choí agus í fátig Joseph Gibbons. Á mar sin cholína bháin a teid in na fórdinis. A cholína naitrí. Gus kiceach a bheitán, nuair am móile. Dan varen we hoos na tasí anú me dachan sinna Cian McConnell captain cháhain Díine bhíocht na chéile rácht ní léine éon pasár mar tá se go lascíle fáda go léar tá sé gachtaliste han builte go háda amach lána poiste nó sig fear ngáil go glóte go siidir bhíocht lena chéile stas pás go glótin se seans beidir le go bhar leis carmaríis agus a fear a dá slá pas glóte steach
in shot as she built a good done when she got him off lehi kickar cúg níl Jimmy she ravro agus ed fórí le ho an conscience mean chance well we chef we vru agus bull na ní hoide ach she move agus an score carry 3 ik won le mak Cian McConnell en go ma die never hier te gelaatjo ach ja wall dat ook al de dikkenny Gerry in the Keane to good a nice Keane to we come ready that she went to Macalar on the party key of us in contract Bistin was cities Fátharta doing all I guess Fátharta come on chin here Jack Gallagher the shuffle and doing all the these but to know the law holding Jamie Gavin because Gavin the thought the known what a piece of a chin good Conor Farrell has chance to score, but to go hard California goal score it is and a Cooley in their father to see fight distinction Shane Sweeney as Ordraha on Cooley in California goal score no the card team agus Kerry no medig and as a captain as a gate tá kon de Cavan in the arrow hana hin agus tá Dylan Broder at Tráchtaire if it fee had Dylan Broder at Tráchtaire nie kim keta gemacht go fóilech ó gortu gin an bhfuil se le fannach pí be goile stoilm bhfuil se le fannach pí be goile ní bhfuil amach go lá na party tá sí leis se Donna Lynch bhfuil tú ag siú dí Mark Riley lína cear cúg méad go teiste á chéí cóí tá si go steach pí máis go dtíon lína fi méidir se go machhuiid bháinna linn se go dtí John Donoghue tras na Parkins John Donoghue leis an bas go dtí Sam Maguire I shouldn't have touched on it. Agus would she all the three out? She had Mughal Stoa, Neil. She had three dummy seal. The job I get. After she built a market, you could see Phelan Graham, Trust the Hoodins Phelan Graham. You could see Farrell dance lot. Jack Brady for all fainted. Built a good cool body. Because she had Cian McConnell, Tom Wuston, Tossie in the cities. John Archer, John Donoghue, Kerry Willie Conchin. She moved John Donoghue, Willie Conchin. Realchin da fainted. Ach new Willie. Nish Tar who didn't. Agus tá Rory Dolan fog on the party heis hugna me deg agus Tráchtaire an shot had Dylan Broder agus Rory Dolan in the game of the party shot you don't know chance sauce to live a fair section maratha chickmach na bullet cool by the nGall Ronan O'Donnell but to go take a good deal on holy Jamie Gavin agus shuffle and doing all in his on líorhuid but stats spots and chin in a good dinner agus see Conor Farrell in it Conor Farrell is Niamh Connell I shouldn't have gone Keane past the Queen Shaggy good day I found to get him off today Thomas Carr trust and Chonish a good day call the hearty fire great as he can but to go hard and conscious Thomas Carr Kerry Willie Conscious off winter Soilum off winter Shaggy the Huggins we hear those to go for doing all got to Keane off winter on Giction Thomas Carr agus Shinarag will doing all the Shay agus Kunde Cavan Neden Peile Ed Chead Fuinte Hoog se go glóte ísin a camera Thomas Carr an the Fuinte Cian McConnell is gik amach at east Willing se noon holiday lihan team Holgan Falky Bistin was agus doing all the growing gikkenimach on the Cavan at Fat as she and Galvin McLaughlin captain the four ni Ashkin fan for the Dolphin to Thomas Carr as real se Dolphin tell it as quarter the Nicky pass the horse ni lene ge fosinish will it trust and joy Galvin McLaughlin east McLaughlin a bullish stack of Jasson Joseph Gibbons who Honeycar Haynes Raston the Malachar did a fellow Kirkwell and a bull in the Pelin and a Honeycar Haynes Raston on your hood Ashton Shaw le Conor Farrell what's a Conor Farrell stack piece of Bagul Machen Shadish Gudi a Carl McGee Barry Dole Gudi found the kid of Mostly Thomas Carr past Raston Chun Gudi Park Karen Downey Captain the Fornia Galvin McLaughlin in Ishta Ashton Shaw the winner one a Carl Doherty August Stats Sports kicking and that's Stats Sports but it Ashton Shaw chancing on all but did a hole the hole she get to move the she carry him balling in Yahoo Lord August Anna Flushing in the show that truck on but to August doing all the Tráchtaire in your hotel let's go off in television and shop to go Douglas well she got to move Shannon Lawn Cooley Jamie Gavin Willie Shin as Sean McCool August Khasha Mui August Peile Khasha couple of throw or Mui well Peile could be a fog will live in it Parador map take him off with one Cian McConnell
Retilé seo hógeal, cuatú duna cín leon pass a thuirteach ní réine a riochtó ná réide agus sa cafa sé scuile le amach go láir na páce. Sin go ddíireach íonan se, anna bhleis go dó ddíireach go láir na páce. Iad gaiirí biste dós go glóirtear fada sinna Cavan McGee agus seo chugain dóna ngála ríis, tí búilte stechan seo go dtí Cavan go le chuile, seach sa spásan sin, bhfuil seansa go bhfuil fáil an sin, níla dead a réitear, a si go tí leisin seo ag muinte chávan go tí leisin sin ag Harry McMullen agus seo chugain Cavan le amach bhfuil fáil in sin níl tá pastoch í mach seo agus í Cathal Smith éisi sin slua Cathal Smith a tuairt an pasan ó go dtí John Donoghue gáil bert leis agus úlénig le hín pas a thuairt agus an pas siar a mólár na páce fáte leis sin John Donoghue ríist agus an pastoch í nún tí bhfuile gan fáce gin is agus seo chugain an Cavan a ggéireáil isteach bhfuil sí sin plepaí fi rá níl na tríar puinte builte go háir tá anna chota go méle chóir biste nó sin bhí an cá dearagain mún an álan sin nach anoberdínta ag na cólaí agus seo chugain amach dó bhuine go duine agus mar duine go bud líonn sin agus an díthiltáiltin is bhfuil bháine eile go agus seo chugain an fearbhíán a rinneon sábhail na dóhíime láid agus seo chugain an fear lápáce builte go háir cechi bhfuil cean sin ag Fuilim Graham a sí mú agus fóríil agus stoilm bhfuil Ciarán agus Ciarán a go chun na Cavan agus tá réiteú se glécha ganna cinint. Is dói gilum an cean níorthid áirtin chuisteach a méle chúil agus bhí Mark Riley is tí bhfuil se le na gánaí ach bhí an cúlbáide builte chanig dáimman láid trasna agus déile leis ife go líine agus an láthhaid agus tá fearil isteach a leabhar nótaí réiteú agus carta buí fáite in sinne Cathal McGee. Carta buí go Cathal McGee, Ciarán atá an a go chun na Cavan. Tá an Ciarán well, tá sí bhd amach tá an cúlbáide héanama tá díorthid pastaí gon cúlbáide ní réon defiide chun na Cavan a bhín san díorthid deach agus seo chuine an cúlbáide is cían má canal í go fóil tugann sé isteach sa spás an sinní. Anna rá gan tíomhlína builte amach an seo go banis go dtí Sam Maguire pass an núnach an Sam Maguire in sinní go dtí chumraí Fáil an Graham isteach sa spás inis bhfuil bháin eile bhfuil Donna Lynch ggéar an na Peile tíiste agus í bhfuil tíar amach an si go dtí John Donoghue amach pí a beáile go dtí Sam Maguire má trasna na páce dtíon cúlbáide Ciarán McConnell chun sé an chloginn síos agus chuinn sé an pass isteach sin go glóite go dtí Cathal Smith bhfuilte Cathal Smith na cholína Cathal Smith na cholína fáda Cathal Smith agus sin cúlbáide ó thugus san sin agus tá defiid a le eis sa ggóla is agus tá chúil na sin imirt agus beidir nachrad maithe sin cúlína bháin in na fórne. Náide sé dún an gáil, náide cúige chun na Cavan agus bhúna chiiceach le tógáil go scipaí, bhil bhí fearra hiarach níhfuil sé agus an fearbhíána Cathal McGee, carta buí fate go siúd amach go láir na páce, biste nó seachagin dún an gáil a ríiste agus í leis sin seo le Joseph Gibbons a leis amach le go dtí lína cear cúg méidir an ón go dtí Cathal McGee. Ní hé cahalach Gavin McLaughlin tuairt ina Peile leis pí a beáile bhfuil seansa scóra go tá sé brúte amachchanis í fáitin sean Thomas Carr dúir sé an pasanálan seo go dtí Cathal McGee tá sé cahal eile isteach sa stúa agus íonna sé an sé an pasan seo go dtí cahal eile Cathal Doherty a bula sianis go dtíon lecholí láir sinna Evan Daly an hiúna fádaí fáitina sé Thomas Carr ríiste in de haslát agus an díorthid pasta go dhéige agus cead íonna sé le sé gáinse. I bhfuilte go isteach Joseph Gibbons, tríal Joseph bhfuilte go háda Joseph Gibbons a sí sin head leastan ceapan tá anna cholín Joseph Gibbons á cholín gána in na fóine i ríist seach cholín na cúg agus tá dún an gáil chun cín leis an dá cholín sin agus muid hartaid well úsce chug sa cin dé go gána agus fibh chaite sa géide. Ciiceach Ciarán McConnell, captí na fórne ríist agus réitíon cean seo bhla a tíhile go fát leis an ná I bhla se dácha seachta sí biste nuas agus níl sí gníiminn sin go deas isteach sa spása chuirn siad in cá sin se chun le Cavan a gáil isteachta sí an lán tasach na néan chuiglaí sáí agus builteach gin seo go dtíon fear a haslá Jack Brady se na hén sáíine tá díchud tá fáilíonn tar den an réiteid ag sí te mar réiteil be an géir hosantóirí ún an gáil a báta sin ach Ciarán isteach an go chun den Cavan agus an fear lápáce Fáil an Graham a hógus an ceanse díad a lína fi méidir í bharna leidú go dtí an cholína bháin a cumid ce íonna se leis ceanse se anna chuán
Breffni in Spruch, tá sé Breffni in Spruch, tá sí builte go hardaige, tá sí builte go críneige, agus sinna áchas go bhfuil pinteháine de na fórne is, náide 7 dúnaáil, náide 6 chun é an chábhain agus sin mar atá, agus san chiiceach le bolanis, bhuiine bháin eile, ag cúlbáide, dúnaáil, bhfuilte amach ag cuil díirecha, síos chuide lár, briste nuas a ríist, agus fáte leis dúnaáil sin ítach a dimneise, agus agad dúnaáil, a taiste le hab, a seans beidir a scóris de méle hólaide, be go lí fiúan seans a chola méle chol, ar na háhailach ní sin land a fós, bhfuilin sin pola, agus tegann sí amach, bimín sí go láb, fear chábhain agus is cícear 2 méadar atá an gohún ngáil ón tá glán deargan sin, éide chun é chábhain agus mí is dói éide na cuairtúirí na ra cúlann sinna go bhfuil sin pola, bhfuil sí láb duna go na cosintúirí, bhfuil sí go le hórtach a neangach agus cícear 2 méadar atá an gohún ngáil agus cé hóceas sin cáinse. Well, tá go be Thomas Carr a hóceasí. Be Thomas Carr atá le gáil sé, cícear 2 méadar ag Thomas Carr a réitíle hén cáinse bhla. Bhil an bhar na bhéadú go dtí rá chúlín i ríist. Bhfuilte go 10 fad ag gasan sí a mú fóraí le fáintáin áí sin agus bhfuil ní léidir le sí chuid ceart má go tú leat me ná tead mar é. Agus an cáin sin go te mú agus fóraí sa go féile tá tíón chun cín le híana na íana híana 5. Agus in Sean, an gáil san éir fechon de chábhain mo a lár na páircinn sin agus í seocha gní builte trasna gní ferhánig is deir sin Dylan Browder, í builte nóna gin seo go dtí Sam Maguire is deir sa spás go dtí Phelan Graham a le tríal, builte Graham bhil sí an níl, a sí gní me go gúlbáide, hit sí gear agus seocha go dteach le Ronan O'Donnell agus Ronan O'Donnell le glan na Peile nún, edití bhfuil in agus Joe Doherty go le nitro, Joe Doherty builte siar ag siúd inis go dtí Jamie Gavigan trasna in Sean trasna na páirce agus seo chugann dúnaáil a lógan a go duine pasca glóite a machchan seo iad a taiste le habuinis agus í ag Cathal Doherty. Cathal Doherty go dtí stú mór cuatú duine le pas a thuairt bullin sé go dtí Gavin McLaughlin i nún a chuins Gavin McLaughlin an níorthaidin sin agus a sin is sige Thomas Carr, Thomas sin sí bhaíoch fan sé éisi, Thomas Carr builte núnan sin ige go dtí Conor Farrell a bullan nún a ríist agus an nála hain siad bhálta seo go dtí Thomas Carr a ríist. Thomas Carr agus an fear lápáirce fáin na Peile go deas agus taiste le seansa scóra go builte go háda go tanna muide ben anna bhfuil chéile is dóilm gúil fáildínta tá an cáin chuir mú na rihí sé bullan na Peile tíú fála tá Ciarán isteach ag dóna ngáil agus seansa go bhfuil an áchúlín chun cín an réiteúd. In de melin nes ardwacha rogur a fáildínta ar lápáircis na Cathal McGee agus Ciarán atá an díirechaiste an lína 5 méadar ní bheith éon stró Joseph Gibbons dóilm. In cáinte a chun head Draslan agus seo chugann Joe builte go hádaige agus tá dúna ngáil gáchúlín chun cín. Náide 8 na náide 6 sin núméid dúmintéine agus le áma pe an beidir se chuir leis sin. Sí ceach a ríist le bula ag i gúlbáide. Agus herbheith gnáchar fád sinna Cian McConnell. Cian McConnell a cuairtú duna cín éon pas a thuairt sin. Hen sin nún ar Glíán Hall an fád agus iad a gaiirí briste nuas tá dúna ngáil a fáil chulibhrise a lá na páirce agus Joe Doherty díana th cían sin fearris. Joe Doherty pasta cuige agus seo chugann dúna ngáil a go leirinn an siad ríiste de head ar an líana 3 féidir 10 tá sí deanna chuir de fád sí chuine anada mar sin héanaiste ag Shane Sweeney agus tá an réiteúir a go chuine sé roiadaí agus Ciarán amachchatán go chun é chábhain an ar an bailm. Sló breiste breanhfuir an glufiise baint an taine bheits ní mór an na beidir réad á chúlín sin méid 8 sé agus tá na cuairtúirí dúna ngáil an dá chúlín sin chun cín seo chugann an Cavan agus an níorthaide Carl Smith. Ciarán Carl Smith leis sin níorthaid go dtí Andrew Smart agus díanann sé rud Smart freisin mar tugann sé núnaí in sin go dtí Danny Brady a taistil, Danny Brady go te lá na páirce, Danny Brady tuairte pass a bhain sin inis agus ag Donna Lynch a macha chun sin níorthaid seo go dtí Phelan Graham bhil se gáfhaointe trial an seach tá heappa bhfuil Ciarán isteach a ggéir éanas mar dtíanú fáil istí sin agus tá
Kingspan ag chun den Cavan na den Rachel agus bhfuil chance cup na fórne chu de cho scór má thugann siad canse na tímo gon stúa mór agus tá Cian McConnell, captain na fórne Tráchtaire agus tá sé héana go le tógáil canús ceán an Kingspan tíireach tímo gon stúa Tíre chuir stúa atá sí lecha ige agus choláirlachas féidir leis roiid leis tá sé dínta ige agus se chugann inise. Ciarán na fórne chu de cho scór. Fátharta de Ulster, réiti le Tráchtaire í builte go deasa gacha bhfuil Ciarán, tá Ciarán, head a Glasland na fórne cho scór, náide ho a tíim agus harta núméid go lé. Nó mar sin go hefigiúil fanta inseo, sin in seachas go bhfuil. Siad a chóscóir in éis gon tríú báta as a glufa seo, tá tí amachchan is sin Ronan O'Donnell. Thar chlochan lí réiti lein canse bhil amach, te gur sé núna de tíhfuilachan sé ana bhleis go deobailt amach ag ó Kingspan sin níl, den réit tugus cíann sé leis agus Peile Graham, bhí Kingspan an isteach sa spásachan in siad in canse tá sí fáte steig fear contoirteach Jack Brady a listeach, bhaite róga glóteach sí fáte leis, mar sin héana í steig chun de Cavan agus í fáte Cathal Smith tá bhil amachchan is, agus í an lán tasachan sin, í hén lán tasachan Calmórard, tá cansin go timú agus fórí agus chuma rina ra i gan sin bhfuil sé ó mar sin tá bhaintáiste thart agus tá cic amach ag fearún nGall Ronan O'Donnell réiti le canse ó thógáil a ríist agus dtíana siad na sé ganse. Well, tá dtíine riíocht a choláiteach ní léana fáile feas, mar gaitú bheith tíimo gon stúa le híon pas áil agus Tá sí sin buinte síos gan lá údrach í ceachpas be nebir sí mar ceach go mar sné mar trí mar da has lá pasálan isteach sa Boston Chugany Joseph Gibbons dan se leis níor tá níor dige tá chance scóige tu go chen pass isteach tá sí chu mú os sí fáte leis an seo ríist ag Carl Smith agus Carl Smith a dína núméid amháin be se bheith sáil seo go níos chun Cavan go leúnsi agus níor den seo le Mark Riley a taiiste Mark Riley go fóid bhfuil go lé passúr Cavan an chun de mé is de mé chucin se gan se tá chosin taína fád go nGall níl dá ní an pesa bhil a bertach mar sin éon hí na cosan tuí faoihrú ach déile le hoban níorthaid sin áil agus seochagan dún nGall agus an níorthaid acu be géiríúirt amach tá sí mo in sin ag Gavin McLaughlin lá na páce í can mór isteach sa bás pas anglóte isteach sa bás ar in ína dá cearcha cúgméidir agus cedíonn si leis gan seo machahain siad go dtí Thomas Carr leis an bell tá harta trícha second mar sin fanta gan an númé breise chuú leis sin níorthaid ben chéad scór eile út sé géir scóráil sala gríoch nó an leise tá níorthaid ar sin seo le Jack Gallagher go glóte isteach sa spás a méle chóir bhfuil puinte go bul an gáin an pulte go glóte agus tá dún nGall go tin cholín sin chun cín agus beisisiad an cholín sin chun cín ag le ama agus an puinte sin fáte go glóte iste hin sin lena gána ní ran seansa go bhí sé méle chóil ach ní ran seansa gin cúláil mar bhí sé blocáilt agus a fear fuid an puinte sin stoilm ná Jack Gallagher. Bhí fi siúd agus cí amach a bheits an go Cian McConnell, súling go méidir go mé Mr. Bháin eile nó mé díhuiid go lá na páce tá sí leis ríéis le dún nGall bhfuil níl sinna tá nedó dearnach sétí ag an réitú le ámasrite aine seo a báil Breffni clufa headbheith tainimhecha fad dún nGall agus a gluigeann chun cíne go siúd agus Ietson náideannaí agus hí in náide hocht atá chundé an Cavan agus a glufeile tá tíróin agus buinechan chum hína dé ag tíró dó seach ag buinechan agus tá le áma sreiteach up sa glufa sin freisin. Sin mar atá an seo bá Breffni be muidir eise go atá le dún nGall cholín amháin chun cín ag le áma náideannaí ag dún nGall náide hocht atá ag chundé Cavan. Jack Brady in fact the slaughter se go trial bulte go hard Brady a cholín ag Brady in sin godí agus an cholín sin had last on cholín Brady te kennen gan dartí pass an glóte Father Stefan Shaw with Shane Sweeney bulte go show agus an cholín sin David sé sin go má tunne sé ar tífar Brady te kennen bulte go hard in Johnson ag Thomas Carr cechi Willie Conscion ráfuinte soilm ráfuinte Jagadí agus vi hédor an pass Stefan sin glóte go Carl Smith bulte Carl Smith the holy Carl Smith and the holy father Carl Smith the sin goalbare Gitanis í builte go deasa gacha Ciarán had a Glasland na fórne cho scór náide ho a tíim agus harta núméid go lé.
Páirtear ascadí Páirc Kingspan Breffni, go to Darla gon nach Cluiche, Cluiche Leathcheannais Mionúr Uladh, agus muinechan agus Ciarán sa gceanile, hiad sa chóscóring le ama dún nGall pointe bháin chun cín seo náid an íon a náid a hocht agus muid réití le tús a chuid leis an dára lean ar is chunachn i réisian a go dáteach i héin inis agus stoilm go méidir gúil arthú gúil Jack Brady gúil sin imi gon fád agus Jake Brady imi gon ní Jamie gon fád Jake Brady be amistú Jack ach Jake atá agus Jake thuras mu deidirnis agus tá réiteir mu ceachúach ní léon líorthóide ach cearga méid tá sí caiilteteach an seo agus san mu dinis cedíons siad cedíons a réiteir tá líorthóide agus a réiti le tús a chu leis a dága lean. 9 buinte dún nGall, 8 buinte ag gon den Cavan, cedíons siad inis. Caiilteteach tús chuir leis an dága lean agus seo chugann chun den Cavan in líorthóide rásin seo le Michael Smith an sin Michael Smith a bolúna a tíbile an fácinis agus chun den Cavan a chun cíine steach go dtí John Donoghue steach sa spás an tábhail ar fád nó anna fís imar ar fád dínta hir an sin ag na cóla agus dáim a láid ach tá sí cáilte ag dún nGall agus chun den Cavan i tíochtta ríiste machchan seo go dtí Jake ag fáte ag Jake a dtíana sé le bulinn sé núna a tíb seo an fáci go dtí Dylan Brower well chun cín cedíon sinis go sé steach sa spás an sinní agus se chugann í canse go hard am nach cholíon ar fad an sin le chun den Cavan débre siad sin thar cín na ben leacholí láid Harry McMullen a tháinig níos agus a chuid head internationally agus tá Joe Doherty mé an fád agus Thomas Lenihan iste go ún nGall agus se chugann inis an siceach le bul tána fórne chó scór builteach ag cúlbáid a ún nGall rón no dúna biste nu se chugann chun den Cavan níos agus an níorthaide be steach sa spás tá an chuidirte chun cúlbáid as a ggóla tá níorthaide rásin se le Jake Brady a le steachta sé tuigh an talan na ní réon fáil an de a réiteir ní hit séad sciúr se agus sí glantamachchan seo ag Cabhán de Hartí glan séach an fellin sin agus dún nGall inis a gáil in Jonsaí agus siad san i ggéar scóran is dóile. Maidin hab scóra áil hála a tíbhaile gon fácitá an níorthaid tuí rásin seonis go dtí an ferad a dá sláin ar Thomas Carr leis an bell. Thomas Carr taistil leis an núna agus an áil builte núna sé go dtí a Gavin McLaughlin in sin agus Gavin McLaughlin i bol na Peile núna an seo inis agus í fáte ag Conor Farrell. Beidir gúil seansan seo ag dún nGall ar scór tá sé tí mugail lína cear chu 2 méadar agus tá sí ag Thomas Carr a siad díana bhealach tríalann sé pointe bhfuilte anáda i titin sé ní sí glanta fós ag muinte Cavan be sí glanta na se go sin gníim istíonn sin ag na cúlaí agus seocha go neamachchan a go lána go duineis má a ní lehab an pass a thuirt agus siad a tíocht le siúra cupnéanacht agus ní dún nGall go tí siar agus an níorthaide tá Danny Brady go go dtí an na stúa mór Danny Brady go Peile tuí go dtí Sam Maguire seach sa spás bhúil sin seo agus iste ag an lántasach sin Nathan Quigley tuí an talún a kick séir steachán go chun de Cavan agus seansa go bagáil chun cín géadúir gon héadú sa dá leach anna me go le caite náid an í taobh. Nathan Quigley hócasí builte go hard ag Nathan builte go críneige agus tá chun de Cavan i leis chun cíine ríiste chuúlín bháin náid an ní an tiiceach le bola agus He hócasí ach an cúlbáid arnú hí sé trí ar cuimnú ceann scipaí hógeal ach dar sé intin i ríist tá se gal fád an báta seo ten sé fáda ú ten sé annáid a go deo ten sé síos go dtíine cear chu cúgeile an gáil san éir ar fáda a mthinn sin ag Sam Maguire agus seochain chun de Cavan i ríiste taistil a habáine óhanna go denna ferad a slá Jake Brady go leis tugann sé an passa steachan sin a bhí sé eisi níán a sí builte go dunach beidir chu sé glanta go hilas go thomlan fós an cúlbáid a teachach bhfuil cicéad seo níl nach baide ní sam an se ggóirle bhín cúlbáid tíach agus sé gola á chun den Cavan agus ní sam faoi sin in áide inis seachtá an tá dear go chun nGall í le dá faoi sin fer bhfuil an níorthad ná Nathan Quigley chu sé múí fer tar eile bol inis sin a rón nó Donald an cúlbáide. Cúlbáide ún nGall an bleistelle amach go lá na páirce he lá na páirce briste nuas páte sé ríist
would have won Lele on the Cabhán agus sí inis Donna Lynch a bullish that's the spot off she got Ciarán and Jack Gallagher go nGall in the Shagale in Yancy come along the park tá sí Thomas Carr leis an bell Thomas Carr but kicking agus that's the spot can on the Chodor Anna Howell interesting Danny Brady Anna Hushintin like Danny Brady in Chin Anna fella the latch will to make John Donoghue gal von team Tom Brady in Miristo and we Brady Rashi Neon Achafon on far will leave the cat Andrew Smart a bull and chop Phelan Graham trust the park on team Shagan Ford Gary Jensen the Himmer agus Shagan inish on Farlaw Parkishness Sam Maguire got tell Lina Carroll Cook made will any gain pass a horse deal to Shaheen on the trail of Champagne who he in Todd Narragat she bunch of old Cluiche in Cathal McGee went to Machas law of Cathal McGee go Shagan Cathal McGee and Pastor Kiggy Thomas Carr August Thomas Carlish and Bell Feldian said Brian Buntash the egg after doing all and Yanachlish Leshin Martinish Shacha Hogan Yogan Godin and Yaholi Lord Evan Daly a willing conscience and only man on the Viditary got to dish the Kelta chance to score and shot went to go hard Kerry Willie Conscience Toshi had it last long as on the California close score it is August Jeb Winter on team Anna Fluffe et on show and Spórt to Lana Oskilte August score the bit Toki a crank on the cup because the story game Farlaw Park Gavin McLaughlin for the points and Shahogan Cavan on get Kamach Jacob Bertacob and Shin Denakopshin and Danny Brady go Morrison you might let Hamel Norse and pass the Cluiche that's the spot and Shinega Ben and Leverage Shama I didn't Shimak Glote Father Michael Smith the pass Glote to Nathan Quigley Machencha and Ishkidi Danny Brady Mark piece of Bugger Carl Smith trust on the podcast Carl Smith and D Phelan Graham good in cool body Shahogan cool body Tráchtaire cool body Todd Garrigan and Shin see had it last on Cooling Munyo come down Cabhán acha déta cool man and she can't goal body and she saw Fátharta Shin vi Donna Lynch come on Chocolin so Ciarán le so she had it last on Cabhán and Ashton Keith le coolly one not the hinya ganai not the Mark Dichtin she there whole score by on Breshet Shahogan in here him hold on the park you fought that in show egg doing all because he fought the nation Shane Sweeney a bullish that's a spot built to glote is this a spot and Shin be doing all the from King what see to get a shot at the kick serious there at Tilton Jacob didn't rate it they nach that's the kick serious hope that she could have had it last long August Shin August good in the 4 full score in the series Nolan Rator sauce the Leshin you doilem goal Cavan kick serious hog all the stoilem the real na buntas the heart na Wiltshire kick serious on go nGall because chance go bar dash corrum in shop and see the cream new Arhui in them stoig by Joe Gibbons a Hoggins in Concha Joe Gibbons agus tíochtta steach ar bar cinnis tá Peter McLaughlin agus gimach gun fád tá Conor Farrell Peter McLaughlin is tínis seach ganis Joseph Gibbons go nGall le na fórne chuir cho scór náid híing náid deb Bultig Joseph Gibbons bultig go críneige agus le cho scór a náid híine go tíomh agus si cymach le bólaige gúlbáide Cian McConnell Session Willing you heard the stack now for Donna Lynch on points in den ána Jane Concha the Team Hall go fád Liam tá sé tíochtta resource go líortha sí builtige the Team Hall go fád Christine was an chungus í fatir eisina bud bhána le nGall agus nGall a fáil na mis chéine tamil an nos ní rosig Tusen Darliat on Yehotuk in Ashen Chonish Joseph Gibbons, Machan Shiganshin, Achta from Farlaw Pocket, Gavin McLaughlin Fivro, Ponchan Farahonic Stack, Peter McLaughlin, Wiltonuna Yeshudun Sweeney, Rella Kirkle, will take Sweeney, Tashion, Neil, Hashi, Gnume did a August Ed for Reader on Canary Yashin, Shinakus, one score, like 8 Diego Tiv. 8 núméad agus 4 second caite. Si cymach le bollig goal body east. Cian McConnell Mac Hallon na party bestún was go fatir as in shop Cavan Cathal Smith Can Moore do Cathal Smith o ta sí mi ko go chiste chance be the steg net quickly e ben the full at the end she dummy well she goes go quickly just put in Shen on the Cavan cool from team
Tinkmór the Stafford Row and the goalie here agus Nathan Quigley which are all ordered in chin go Jamie Gabbigan agus Hasha agus Tigger Tsur Martin Hain Himpeled Martin Hain Delish and see college staff agus see what on the hangi agus shop in the stead of along the park to Sam Maguire Tom Fadale is Stafford Row and far and the hot slot the idol she should have just Jake Brady Niworo motorbike vegile kunna the shiganchin achashin marata agus sugla for Elle tá muine hanga tuchan cín le á chólín tríide an I dó híineag agus seo chugan í cimach sugla for seo ó Ronan O'Donnell ten good sé hína híineag an I nádi híineag agus níú me go le chatte began na chas bhfuil tú núna de tíhile an fácin sé annach le féidir gairí annach cháil san air in sin Galvin McLaughlin captain on nGall bhfuil tú steach sa spás go deasa go siúd je fan sé sin na sirístí ge íana sé le gán seo macha hain sé dúir bháin eile go dtíon fear hánig steach Peter McLaughlin bhí ránaíach nar hasa an Farfin one, Boltonona Gisha, Jack Gallagher. Jack Gallagher, a bullish deck and chug, Sweeney, Shane Sweeney, Shambelta, fell into Shane Sweeney, and you hold Ed Ashenshaw, fell into Ed Sweeney, Peter McLaughlin, Kirkard, Dimon, Nero down the law, but I kick searing down all, chance of a barn, like do dear half holy in ish. Agus, K-Hook is a concha. An réitú se gal steach láirlin na gníí tá se gal steach le dionna do hógal éirimil na canú go bheice sé chéad sa tála tá ríon an húla níl se sin an tálaú go near tátógal an chic séir stoilm bhí Joseph Gibbons sem nó dogin sé an tíb se gon fáce a réanús tá se an bharna leidú builte ó tá si chuine mú agus ní hé Joseph Gibbons í annach Shane Sweeney sin tá sin chuine mú aige an scór mar a bhí hína híineag an náide híineag agus ní cean do chuir vín sin na ríide beidir chu me málacht le Tráchtaire ní man an ráleachta sin mar atá si cemach na bulaigh Cian McConnell sé núna a tíhile an fála sé gáinse freisin chuúil sé seasa agus sí bistí nó sin sin ríis fú lábheach í atála í níide de an réitú dábhí mé hepa go rá bhí se mála í ógarteach mar sin héin tan ní chuidir eis le dún ngáil bhfuil bháin eile tá Peter McLaughlin i ggéar an peletán ní chuid aige tá sé tí mo an stúa mór tugann sé an pass amach an seir tíb se an fáil go lá na parkidí Thomas Carr nún a hens Thomas Carr leis an Peile agus beidir go bhfuil seansa gin leacholí láirin sin Evan Daly ach níl sé sáíonn sin ach seans beidir is scór bhfuilte go háir de steach i dro an chóil tá sé de breanhfuir tá canse go hálaid anna cholín man an ráile ce fuirí ach tá dul an gáil bhuis go chá cholín ach tá ahfuil a dhéana inseo inis agus cétá tíochtta steach tá duna cinn eile tíochtta steach go Cavan go stoilm sa canse agus an fearratá tíochtta steach fearhfuí fitte Sinan Smith stoilm tíochtta steach feice mu dén tá í chuid bol amach a tíb se gon fáil go an go tíb líine go amach a tíb líine tá si go amach a tíb líine le chun de Cavan í canse a tíb se go fáil tá í chuid ag Donna Lynch cuatú na gin le pass a chuid ní réana go ré pass a thuirt bhfuiln se trasna glán trasna na pácinn seo í cáin an chuntar deach beidir gnéadú síach ceach go leor tá sí Danny Brady le chun cín chuú an seán í chuid bí contartan Danny Brady go tíiste gon stú mór tríal sé hén pointe ní réala sé tugann sé go dtíon lántáach Nathan na fud a cúil Nathan Quigley machchans Nathan Quigley tá fearan seo ggéar na Peile an cúlbáide a Cian McConnell agus in ní chuid aige bhfuilte núna go dtí John Donoghue tastal go tead in lína cearthúga tuisteach go dtíon stúa a machchan sé henseil go dtí Donna Lynch a machchan sé ríis go dtí a Phelan Graham go dtíon cúlbáide Cian McConnell nún hen sin go dtí Sam Maguire bhfuilte a tíhile an fácinis seo chugann chun na cháhain i d eisiríos de núnas chóstal dínta a coppla bhuiir agus an níorthid sin an tíomháil an fácin cúlbáide se lá na pácin níorthid aige agus tugann sé sin an nónaí ríis go dtíon fear lápáil ceile sin Sam Maguire agus fa Sam Maguire a eisi ríistí agus an cúlbáide go tuchan cín mar thosach breise inis bhí sé níorthid ní an se an báta seach mar behí go seo chugann chun na chámain beidir tá fashion na gimnaí tíocht amach náid caiisteach seo tá fáil an seo stoilm cic siar a bheits an chun de cháhain an níorthid is tíime a chúil sean sé scór pulte go háir agus pulte hain an draslan Michael Smith agus réim na buntaiste Gúna réitú leis an buntaiste agus tá áthúdí tá Mark Riley gimach go fáil
Mark Riley an sa Tráchtaire Sinan Smith Tráchtaire sin go Cabhán Hína dóiag an ein náide dóiag atá Hína dóiag an ein náide dóiag agus tá I bhfuil ní dé go Tráchtaire go rún nGall agus sé bhfuil ní dé na Danny McGreedy Danny McGreedy agus imi hier gan fád Caleb Macula Seachagin chun den Cabhán díiste gal in Jonsi. Gan ní chuidir action seo leis an bhar hánig isteach passteach sa spás an seo gan ní Michael Smith go pointe gan meach le ána go donna fóí le sein can áí sin ar si a lá cartaige agus machar a dína mú agus tíceach a bheits an a gan choulbáide leis sin rán nó danad. I cymach le tógal ag siúd. Hína dóiag náide dóiag. Cúla dyn na fórni. Mwyd tannasteach a le bálasteach sa dága le. Ní chuid mó lár na párti. Tá sí úr tíir eisiau chun de Cabhán I ríis. Tá fel dínta stóile mar ar chun de Cabhán I lechúla láid. Harry McMullen tic sír atá agus tóci sé héna cáinse. Ní léna beoige. Tá veice sé iad. Tá sé go tinúna a tíb hall gan fárcinis agus well. Ced a íon séidir sí gáinse. Ced a galchan cí. Neart daine leon pesa húr. Tá sí fáitin John Donoghue. Donoghue taiste leis an is tugann sé an pasanún písa begaile in seo berteáil in tro dína den Jacob cén farhúlána Danny Brady leis an bell Danny Brady tugann sé an pasan bhí sé eisí Danny Brady macha hain se leir go dtí Sam Maguire a macha díiste hain sin go dtíine ína cearcha 2 méadar Cabhán na cíimú áthúil íana agus na tíhfuil an fácin is seochagann chun na Cabhán bú sin anna bhróí chuile sé gan sin cá mórár de chu bhfuil can sin chu sí go má Had drastan cúlín eile in seo ag chun de Cabhán agus an cúlín sin fáte is dóile meag Sinan Smith agus sé do cíimú áthúil íana agus tá J. Graham as cáil an Tráchtaire J. Graham a sé sin le heachtasteach an is agus cé mós feice mu lín inar a tarú. Céad a chúlín a dúla fáine chuine chuáte go nGall istinseach ní sé chuntóir glanta go fáil ceá mór ádasteach a mé le fáil tá sí idir astan tá fóí glán idir na fórne is agus chun na Cabhán chun cín agus tá John Donoghue I gimach go fád. Tá méid Iránítas ó sin. John Donoghue I gimach go fád J. Graham I Tráchtaire John Donoghue I gimmer tá chun na Cabhán hína cardíag dúna nGall le náide dóiag séanú mé déag agus fís a cúg second caite san dára le in seán. Sí cymach le bol le cúlbáid a gún nGall Rónan ó Donald builte ige Rónan ó Donald amach go lár na párci aíní na firhóra ní aíní léana in dír hoidála tá sí go tí Ciarán sin agus seochagann chun de Cabhán I ríiste gal chun cín a bhfuil fáildíonn sin níl tá sí chuní anada ag Donna Lynchach mar sin héin ó techagann a chun na Cabhán immer anna chuntóirteach ar bunin ina Jacob a fear a tháinicisteach an sin gáú me a chun Dylan Brower builteúna ag Dylan Brower háir a tíhfuil an fáil chun na Cabhán I tíocht a ríist bhaite go dtí an lína cearcha cúg head lína cearcha cúg chus ar lína trí féidir déag ge dtíon sé gan seo teanmór tras na choúlinn seo tíafas in cáin se an tí lína chuníiste hin seo ag Donna Lynch sin is ge dtíon Donna Lynch tugann sé an passamach a go tí mugann stúáin seo tríla sé a cáin seo ní roin cáin sin an stoilm go sí mú ar fóí le chuáin cáin sin agus í builte go donna beidir ag Sam Maguire. Sin mar atá sí cymach le bóla go gúlbáid a ríis tá sé headbh le thug le tamil Dar rún nGall Rónan ó Donald hína cardíag náide dóiag chócúlín idir na fórne tá denna cín gortaí mar tá na filiaisi Tráchtasteach an seo agus cé fear chun de Cabhán nó bhfuil gortú tháirlaí ró agus feartá gceist na Dylan Brower Fóil seach ar siúd a nimmer stoppaí agus a glufeile tá tíón ráchúlín chun cín dó séide go go siúd trí híine ag muinechan in sin agus an tá céan stoilm caite in sin agus atá in seo 8 méid díireach agus stoilm go méide go canta glinsas atá cáilte ag an bhartá gceist agus sinna Dylan Brower tá Fóil seach le réana spéis cear go leor. Tá sí cymach le bóla go gúlbáide ar fannach go méid chula hórt cartan seo tá an réiteúd a caiinte leis an bhartáiste an fear leis an dochtúr stoile má hánig isteach an sin agus inis béirdí agan I ríist agus mu réití le túsa chuil leis an nimmertirí. Seach a gnne gúlbáide bhfuil te gúlbáide chuiní tí siú chuiní annach chuntóirteach an sin bhfuil tegus í bhfuil tir sin seo inis
agus Jack Gallagher a bhla Ciarán sin go dtí Jamie Gavigan siar tá sé ráileach sí bhfuil núna seo Christopher O'Donnell tí bhfuil an fácin is sé tíocht amach agus in níorthid ag Thomas Carr goite lá na páci goil sos go dtí lína cearcha 5 méadar goite tíiste go lína cearcha 5 méadar tá fáildínta tá sí bhfuil agus tá ficlachailteach tá kick séir fátige tí mógan lína cearcha 5 méadar agus má ansiad í seo be sé dúisceach cool go chumna chábhain má ansiad ráfuointe seo Thomas Carr a thugtasí ní le tógáil tógann se is siaríonn seo go dtí leacholaí láid Evan Daly is ní bhánán Evan Daly níor tuí ag siúd go dtí Peadar McLaughlin machchan se hain siad a ríist go dtí Kevin go dtí Gavin McLaughlin siar a ríist dúidir eile go dtí Daly Evan Daly nún trasnan tíomháil gon fácinis agus seochagann iad dúidir eile bu bhráil hab scóráil builteteach sa spásan sin tá sí bhaitteiste Shane Sweeney machain Shane Sweeney leis gáin agus an níorthaidinis builte nún an seo go dtí Thomas Linehan a tháinig isteach ná thosa builte Thomas Linehan go dtí Thomas Carr builte Thomas Carr an nún tí písa begaile in seo go dtí an lán chóla sin Jamie Gavigan an ceáil mórrád isteach a mé le chóil cecha bhfuil ceáinte a sé go glóte had i dras an cholín ó tí eise dún an gáil agus tá chéad a cholín idir na fórne agus denú méid glán fantas a glufa seo ína cardeag an áide trí Tá an agus ciceach a bheits an go cín a chunal annachlufa idir an dá ar an óg seo agus peilhhaficí an díomh seo chugann ciceach cín a chunal builte a tíb seo an fád go sí seán an tíb líine is dóilm pe sí bhainte an seo i ríiste chun dé chábhain agus sí go bhar a sláin Jake Brady gal chun cín thugseach dhéach go cosméige chuine sin chuid ráid agus an chuidir eis le dúna ngáil agus seo chugann dúna ngáil a caiise siad gáil siar le hín cáin seo thógeal agus tá sí tóci a siar a hain siad inis leis gáin go dtí Peadar McLaughlin builte nún go dtí in Daly á bóla nún pí a goil defiad úna ngáil siad chéad a chuúlín chun cín chun deire agus í hála a tíháin si gahaldartí a bhil amachchan seo chéad íon siad má an siad in cean seo ní bheith an nach well cool tá sé le tríála dáfuointe ceán mór míid háisteach a mé le chóil ceán anna chuntarteach tá sí go tí mú agus fóí agus an chansan chu mú níú méid a dimutíín agus lánáma chun de cháhain chun cín hína cardeag a gobsúd náidir tríide gotá ag na cuairteirí dúna ngáil agus ciceach a bheits an go cín mar cunal má tá símsa le feile tá tíróin chéad a chuúní chun cín dó a hochtaí gan trí híineag an réiteúing san nimar stoppaí ige uair bháin eile bhfuil airthú cín le díana in seo tá carta buítaí ige agus an carta buítaí go Donna Lynch ige agus ciceach le bóla ige chúlbáire sinna cín mar cunal Cín McConnell ceanní begdíireach isteach sa spás óhána fesca deo fád agus seocha go dine siad a gáilóganna go duine agus tá Jake Brady ruite isteach sa spás an sin tá an níorthaid le heachta eis na chló tá sí ige Jake Brady an sin go tean passenger go dtí Michael Smith amach chuid bháin eilinn seo go dtí fear lápád go Phelan Graham ar eis go dtí Jake Brady ar eis semach go dtí Sam Maguire an is dtí hé Maguire tá ána ach Brower a bhla isteach an sin sa spás ó tá kick isteach an seo stoilm tá kick isteach an seo ní chéidir muinte ón an ngáil ghfuil fáildínta ach tá fáildínta stoidir an réiteúir Donna Lynch agus kick isteach atá tá sé níos a chúlbáir le hén cáinse ó thógeal Tá cúlbáir gáil suas le hén cáinse ó thógeal sinna cín mar chun cíimne fu sé cán sa géile tá an cáinse tí mugann stúa beag agus measta dúr sé amach go dtín stúa mór tí mugann stúa mór feicimuid Níúra tá se le fágáil ar stúa beag sá leis puinte ná an taide beidir agus bhil máin sé seo be chuúlín glána de na fórne seo chu gonne cín mar cunal captíí na fórne builte go deasa builte go glóteige had a glasá agus tá íonna cúide go na áide tríide ganis agus 6 méid a dimutíín agus lánám agus defininis chuúlbáid a gúna ngáil sin a Ron O'Donnell
Hagan Chlochanlí right to lane concha wall quarto de lane pass hort ní lane ge Cacharal father stoilem Taincha father noon at Glion Hall na Chicago and noon at Glion Hall and Chin Bistin was spotted actually come there forward the shits on the fall the Michigan Sadaria is Texas boss and Chilish Gudi Nathan far for the cool Nathan quickly to she Argentine Lina to she couldn't hege August Bolchamache to Macha Hinchel piece of bagale horse a Bonaco was a horse a Gulio Bonaco to Bertaco and Charlie on you heard the Horto but Nilenda Federer or Tor Tashina Shigamara the slot Jake Brady pass big beat spotty Michael Smith had Imelustua Macha Hinchel Shiganchin Augustina Shake Dylan Brower a Mach piece of bagale Hinchel and she Jake Brady noon at the Welligan Farkin and Sugar See Egan Varla Parkinson Bultigish Foil and Graham is Texas boss in Shingudi on the lawn tussle Nathan Quigley Sonny Kashalamach Tenchamach in Shinagus Shamach Sam Maguire Lishan Bell Sam Maguire and Shin and Gulani Galen pass the whole top and try again Parla Parkin had a shell Sam Maguire trail Champointe will take Sam Maguire Sam Maguire full landed in the corner and Conscience will take a glow to had it last on there in the shade there and I on the 3 there with on Humno Megalia Edmutain agus Lawn Armor Chinatan Humno Megalia so by the Trino made on but shot no machine to Conde Cavan and Cream Noir Wellian to Joseph Craobh really at the start on you with Lorna Park to see Nemo show the one and like Philip Graham agus Shogan Cavan with the one illegal Fontaine Philip Graham Lishan Bell with Shashir and Shinny Agar na she picking talach to she Harry McMullen Lecholi Lord to Shin Sonny to can pass machine hain should they do the one ele con the Cavan Agar on team Nina who would shed Gimerton Felchach at the quarto dinelay pass hort on pass to go share piece of bagalish Nathan Quigley Leshabel Nathan Quigley Tashtil Nathan Quigley Augusta Danny Brady Leshane and Shavikia Danny Brady August picking shed the Augusta Jake Brady can say Chichen and you heard why he came the Wotun Damon to take Jake Brady Danny Brady and Tale and Tabe le Tilkhonen and Chin Shachogin into the Khonel Alfontinus and the Connolly Bolton Noon and Chago with Lorna Park to she Gabriel McLaughlin Tashtelish Pasclo to Noon Gonani Bill Marco Hall and Chinish Shachogin with one no Connolly Tashtelo will chance a score Bolton Noon Gudi Sweeney a Shane Sweeney Boltic Shane Sweeney Mach and should Gudi Thomas Carr and Mohedina Carr who made it Bultig Thomas Carr noon in Shogadi and Law Holy Trail off into Bultig it on off into Tashiega off into Father and Shin Egg and Law Holy Shin and Jamie Gavigan and the Shanga Joe August Donna Lynch came up for in Shin in the art it showed Joseph Craobh and a pointing Jamie Galligan he points at Peile Galligan the Shed Holy in the Fornia Inish on cool body Rachel Lane, she came out of Walla, had the in the shell she gone shot. By Shelley the Peile had a talk to about the shock, yeah, for safe on cool body, at Intinari, you get tension the team shot on Fortinish, Nilan of Curtis Tilcona, when you heard the name of Chin, then going to Jack Gallagher, that's his boss, in Chin will kick serious staff and trying to Connolly, talk kick serious staff, got a chance to go off in Teller, on kick serious shot, dear team Morgan, Lina Carr, Goog Mader, August Thomas Carr, Lay Hogel will Neil. Tuggin sé skipuí noon at the tea elegant fort shochog to Charlotte Trial Neil and Lawn Hoolish and Jamie Gavigan him and Charlotte Trial Hooli Nelle and you watch Leshe Ganchin shochogin yet built sheer and Shinish can Thomas Carr a Trial Thomas Carr and Dolphins near Rielan near Hodding go foil but to mark with the one Elenish touch she nationalist Sweeney Trial Dolphins will take Sweeney get Willie Ganchin and a hunter to the Himmel Bell hole will to mark the Northern Shane gold body in Chiquanta go Hilligus go home Lawn Force beide gine noch lover team to she bunch of chin to she edital the shop in the market so cool here agus in you no that the well looking for she fortune shin Dylan Brower attached to it Brower go for you and Bertie gear on the Peile new in GTT agus he called to took a chin pass on Argentine Lina go to Margaret Lina let on all the team Lina agus shop in you team Lina took you doing all took you the skip
the thing will go for finish. Zakir calculator Tarl one, drill shitty Stachamel Hole, near real, and you may not share soilum go in the daily, which you have in daily, which you get, which is sharing a given daily. It's the 3 off into Elle, can't more means the Stachamel Hole going conscious and move at 4 real upon conscience and Darren Lacunde Hawan in Chinistoil, Martin conscience got to move. August said 4 real, it was Chikamaka on, go Keen McDonald, Fecu McCain Tom Brescia, Huder Lesh, the hat 3-1 Ranu, and go Hefigul, a Fanta, Shohogan Keen McDonald, Captain of Fornia, Rachel Lane Concho, Waller, Ke walks a cliff at Hanyat on the Fanta Falls. 3-1 Numed, Gallego Hefigula, Petri, Numed, Bresson story, and she came up to go on the party. Bain British had a contour, had a Tabata, that she actually doing all, and all everything well it is. You had the Tashdilla, but had in Caragog made a Keddy in a cool up shoot, which they made a whole of Hashima. I can see Glantama, the basic Glantama, I can show for Grower, and a hush in their father, healing your Glanta forward, everything well and for finish, in the Cheshkapi and Law, Holy Jetlash, and Shea Brady. After right to the raw, go will Kickseer and Shin, Kickseer Hall, you know, fall there. He'll come and look at Kickseer talking in the right to Sasta, Irish and Horton National Shirish, to Sputun and Shin Egg, Winter Hawan. Kickseer talking, Shohogan doing all the chance, Shohogan a chance to look up on you, let Thomas Carr, Gino Medan, but a Shivisal, Thomas Carr, that's his boss and shot, have a chance by the score, he bought to the Yelin, hint, but to go home, but to the Dunnington, and Peter McLaughlin, August Ed4 the Fontan, Audio Shin, Gino Medan, but a ship it on. Gino Medan, but a ship. Gino Medan, but a ship, this is Garga, maybe the Shin, touch the second Fanta, the son Nimmert. Cool Shea Hulin Dig, Egg, Conde Hawan, Hope Hulin Dig, Egg, the Quartery, doing all Augusta, Conde Hawan, the Cream New Arhuelina. Augusta, CJ Fitzpatrick, really here to start, and she came up with a go on the party, Biston was in Chatachik, Conde Hawan, made the Sugar Taruina, Inish, which will in Taruina, Tom Ray to the Raw, yeah. Dini Taru, Tier Stefan is taught, JJ Fitzpatrick, give a go for Carl Smith. Carl Smith to give up on forward. They're coming to stay on Brescia. 8 second category Trino made on Brescia. Kickseer, I come there, Hawan. Kickseer here in the lay hang forward. KFS unpassed. Bulter starts his boss. He can the source of down. Because he gave us a hand. Nathan quickly attached the list. Bertie Play. Nathan quickly go forward. Took a chin pass. And no one and Chin. The deal dummies had it. Yelling near her. Go forward. Tashi. And Tomac and Chinaka. Tashi called Jacob. Tashi dashed the doing all. Shahogan doing all. Thomas Carr. Thomas Carr. I think he can't see the Shira Colo. Thomas Carr attached to go forward. Thomas Carr with the lean Carr. Go made her. Chance Thomas Carr by the Mahin Timogasi. He will. They will to know. That he will go for K. Egg, Argon, Dunstua, you the gear of cool, the stoil, and Tashit Sani, Extension, Buntamaka, Chugging Sweeney, Shane Sweeney, will take Sweeney go hard, get a willy conscience, Tashi move, but a move in chance, Shane Sweeney, and down the light of the D and full of one of time conscience, but to move, Tom Numed, Gun Chinumed, a Credula Shinimert, Tashin Chinumed, Chin Heart, a all Numed Heart. So niet Fanta Rano met machine go heftig lukken sta kon de gaan niet hele goeie gaan kien in de shade na je nooit de koedek special in de Peile ook ik maar hadden we tabak te gepaard het team shahinchi KFC bestel was voor tirashin jo it is ja maar ze gaat go Danny Brady fastelesh aan de felle door de latch Danny Brady go voor je gaan hier hodege Tasha Gorti ma roetje de shop bij Climactic het han Brady Kickseer en zo egg kon de gaan sta Danny Brady Gortinho on Jory Dio Himpel de Stoilum bij Tannen Iskut de Harenche Augusta Champion he leaned out na Hulpiana de Varta Cluiche Tastel White Cluiche Galed August Simon Collinche de Fasha ma minche Significanis bij Canyon Town hoor gestandan en je hoort Tokino na de Tiwelgen Fortinish Augusta Cavan het zich de reis halle de Tiwelgen Fort August en Farlaw Park in je hoort de Geshnessa Maguire Trial Sheppoint Maguire go hard August Maguire Holy Melle, kom de Cavan de story go benchen August ta on Conchin could have had his rest on August Tasha that he'll shot dig and I know the Kudeg August Neil Fanta 8 second no machine August Gluff Elle Tasha Botek Tiro do figure night 3 do yeah Tiro and shot again kon de Cavan it is kon de Cavan go Tiro and the Gluff Canis Koyala and you had both stärkste spots in should go and can't make August Tiline which you got to make the Tiline can you stay down him alive August shot again yeah
Dún ngáil a galinn an sío be kicksír an seo mar bhaíil riil bontaiste seo gan le bháin eile ní fantacht 10 second go hefiúil be nimmertel bei deanamil sin nimmerte seo gan ferad a hat sláne Thomas Carr chun cí tá fáilín Thomas Carr á fáilín Thomas Carr tá níhuiig Thomas Carr tá níhuiid bolteisteach sinige tá sé le chun de chábhainach tá kicksír díirecha a lína cear chuméidir an seo agus tá seans well cafaris well hín sem mar a difricht na réide tá Tom Caite seans bháin eile tá seo cíisteach mé le chúil agus bheith sé de coollas le crutní sácha de scór hína 60 gun de chábhain náide cúide dún ngáil seochagan Thomas Carr réití leon cá seo bhla tíide chuidan Yine cear cúg méidir cean begus teach sa spásan sin ceanna le chuntar a sisteí le ggóilbáide agus seochagan amach ggóilbáide agus an réitear arágóil fáiltíonnta stéin sin agus seochagan ichi ceach chutíad an neadal donna sétí ag an réitear agus tá sé chuite ag an an baile agus átasmanta sa dála le mar siúd náide cúdeag ag dul ngáil hína 60 ag chun de a cháhain Cluiche a bhí an na réide agus na chunalaí go leháinna tróna seo tá siad builteach má tá héin chu sé suas tredínta ar fad a nach Cluiche bhí idir ná ar an wasop an tróna seo gáir an íonta ar fad gaiad i chéann seo a bád Breffni tróna so mar sin siad chun de cháhain na thuras aiad hídóin sa Cluiche Canas seo agus tíad teag amach an Cluiche in sin chomá ach an seo a bád Breffni cóirteachs le Cavan agus Cóhrón is dóí le dún ngáil ard chairint idir na lead óga seo an sean tróna álann seo an scór deire ó pád Kingspan Breffni agus Wemsegus Darren Salawakaben scór deire chun de cháhain cúlagus 7 gúlín déag agus chun dún ngáil chócúlín déag Weim héanagus ó Darren tróna má Gydí Jack Brady yn fferyd y has slafta sy'n siarad y tri ar bwylt ag o hard Brady a chwlín ag Brady yn sy'n gyda'r agus yn chwlín sy'n hefyd rest o'n chwlín Brady ti canan gael dardi pas an i glwtio'r ffadr stech yn tro wedi Shane Sweeney bwylt ag y siwd agus yn chwlín sy'n deibl sydd ar sy'n gyma chynnu sydd ar ti ffardd Brady ti canan bwylt ag o hard yn consyn ag Thomas Carr cech i Willie consyn raffwynte stoilum raffwynte siag y dydych agus fi'n chédor yn pas y stech yn sy'n glwtio gyda Carl Smith bwylt ag Carl Smith the holy Carl Smith and the holy father Carl Smith the sé gúlbáide Gitanis í builte go deasa gachúil Ciarán Ciarán had a Glasland na fórne hóscór náide ho a tíh agus harta Phelim Graham go dín cúlbáide seach go dín cúlbáide Tráchtaire cúlbáide be tá gargan an sin agus í had a Glasland cúlín tá sí mí chuí go tíiste Charles Peile steg net quickly I ben na chóca dhéana sé dumid bhil se féidir go Sáíonn sin nach seans beidir is scór bhfuilte go háir isteach idir an chóil tá sé de breanhfuir tá canse go hálaid anna chólín man anráile cefuin a tíhfuil go fád cin seochagann chun na chábhain ú sin anna bhróí chuile sé gan sin cámórá de bhfuil can sin tá sé go má Had a Glasland cólín a Gavigan an cámórá isteach mé le chóil cecha bhfuil canse a sé go glóte had a Glasland cólín ó tí eise dúna ngáil agus tá chéadach in seo go dtíon láchóil trí ráfuointe bhfuilte go tá dáfuointe tá sí aige áfuointe ionach á fádan sin ag an lánchóil páirt cin níorthóid ag sin Sam Maguire tríal sé puinte Maguire go hard agus Maguire had a Glasland cólín eile chun de chábhain